umat kami terus. Dia nyen. Dia Ratnasari Wastani. Dia Ratnasari. Ini. Aduh. Sik. Kebat-kebat sik-sikan. Ben jumit. Ngaknyit. Ngut nih. Weh. Siap. Sing idol wae mesti ngit ngut nih sik gitu cak. Pirang beli. Bah, ini marah cara siapa tahu di baong. Weh. Engken. Napi kelak takang beli ke kenten. Calon ipah beli matur. Bertawang. Dia kata ngelek-lek nengen cara bawang gitu. Nawagang beli. Dados beli melengok. Nah wenten napi beli. Kadas melengok. Menawi beli sungkan puniki. Jegek kurang di dewana. Hah. Dah popolosan. Rabeng di Kordewa masih ayu. Becek kaon sire sane nuenang watah beli sane nuenang. Sapunang beli jadi rawasangan. Umat berjani sakit jijennya nepokin aja geng. Marubusan bang penataran jadi ben ngelem. Yang maja ke Purimo pai dewane. Jadi watah kaki sapunika di tiang. Maja Jadi ke lu Purimo suruh pamit. Kawang disarendangin nongkon. Disarendangin aja nih tiang. Ah. Adi ayu juga lagi dewa. Ingat itu ya. Nah nih jadi mpok bakal ngajak dewa ke Puri. Mana penyeruannya? Puniki wandawang. Sajanya nadana. Mongkek, mongkek. Nah yang kita mairin dua agongnya ini main ke Puru yang. Nah adi beli. Yang ngarangin ipen ini. Adi ngoyong di mana? Nyesal oleh kurang kene cara pangkong. Megen wong bidan nang ukuran marah ceket. Kurang kau ceket pungut geliuk. Tadi Ratnasari. Aduh, mudah di kemodi kepuri. Iya. Kepuri disarendangin di dewa do. Ao. Nyen, sing jak beli maning nyen bom gede rabeni dono jak beli sirap nyen nawak titiang jagi riki Joko Dewa bangun titiang ngeraga Joko Dewa mau bawasan kadi tampi ase napi sana kayunin Joko Dewa paman bas dados Joko Dewa bawas kadi punika celeng Australia yang paman gelang usoma kene yang gelar rabi sedang bungut geliu dan ini langsung ada yang gelar jegek somane mau gunung lah sama keto ada yang ada sundal lah kadi mengesalango Joko Dewa makin saliban jatuh nang sampun mekebangan Joko Dewa bawa sering titiang makin kayon Joko Dewa ada sampun api kengken benjani pemakan raben diadi paman ngai daya malune jani cutar negelan rimo kan panglang lah merabi ada ipag lah daging bisa makin kalau ipen Joko Dewa kayon itu Dewan patuhin kemana untuk titiang tapi mawin sampun iko kaneleng Joko Dewa sampun api pemagina dan peparuman rasa buka sahabatan titiang pegalih Joko Dewa tanda wentan gunaan rasa wentan negeri kengken aja kan di pabro oh ya sampun kita yari kasih saya menjaga sana makin iya di sana menjaga dan makin mawinan jak bateng ngamu calonnya dua kok mana titiang sampun ini udah titiang iya jangan sampun iko sampun api carane paman nimpuk ada kena paman betul kami kengken pun paman laksana raja dosan Joko Dewa
lewat. Sangkan widakdo peranyan Agung kau hunuke sida mebadeng kangin medewek dagang. Nalingsir sedo. Ajen di dewane subangalen. Sapun api? Ajen di tiang samping Sungkan kenapi nalingsir. Tuh, sapun api. Weh, luar si udang kemok. Udang kemok ketulung-tulung. Nalingsir sedo si ketulung-tulung. Sedo kaden siau. Weh, yo, mai sedo. Masuk. Nalingsir sedo di gedongan. Ajen di dewane subangalen. Iya Haji sedo. 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 Sedo kengen sedo mati. Nge patah. Asapun api pinungkan nalingsir dados nadak sarum. Sejak sedo sakit. Wenten yang ngerancap Iya Haji. Maya. Pas marah ajak ibu ngeraos aja nih dewane. Ngeraos ngunok gumi nih dini. Dagan yang tega aja nih dewane sebelah lantas sedo. Ulang ijo kaden teko musuh ini. Wenten yang ngerancap. Dua benang besar. Makin pun api putusan ibu. Lungso di tiang nih. Wenten apa kejar duduk Sedo ini wenten ngerancap wedan. Aw adona nebak. Wah, kalian anu. Kalian cicing belang mungkam. Dia kalian mencuri. Angon kena, angon macaru. Cicing belang mungkam. Cicing apa nih? Anjing belacak. Anjing belacak, anjing pelacak, senjo belacak kok. Paman pengabeh gelah ajak mekejang kita masih pareng. Nih jani paman pinang ke saksi. Mapan gelah medewek lo sing idang lakar ngisiang gumi. Nih jani lakar mau picok apen pianak gelah nih dorang. Idewan jani ngisi gumi nih. Ratu sampunang sapunika angorien ngenika. Kor dewa istri sampunang brahmantione memargi ngireng kayone ngrien. Sekalo kita nak kelingsir di daerah ke Sedang. Kasar antuk ditiang kerancap di kering gedongan. Rasang ditiang kendoh durat makone sane nyedang di daerah ke. Ipon lah, cina di apa? Cina di bate. Cina di bate. Weh, keci meci. Saja temune matemak. Nugunan patih nak mulung aturang paungu. Kunapi? Cutat ibu, musuh serah kapin ragane dewane. Idewane jani ngisi anggum ini. Ini jani kengken kenahi dewane. Kenahi dewane ngalih musuh ini melayap tuh. Lauta? Cocok. Bingung. Sampun ngalih mah kayon. Yang tunas picanipun cokorewo. Yen kadi punika lungsur di tiang picanibu. Berapa ting kejar? Gelangi si gumi. Enggak? Kejar. Ciseng negak bareng. Cinta. Enggak. Negak bareng. Kene nah, Bang Den nyin milang ale musuh malu, kadang anak ke ngematian ya jingin. Dini rana sedipuri, ngematian dipuri sing tawang. Jadi kene, ngapa keris pecing? Ratu di tiang nenten nakto, Ratu. Saya ngapa keris, paman? Kanton lingkaran kepatian kecapian. Patih sing ngapa? Keris gelah, sing ada misi. Ngati keris sendiri.
pada cihna yang Benar. yakin wah gok. Edang keresa. Nyen keres nyen matiang. Tut. Ning, Kagan itu hari menake ngerahan wah. Tur maning anyar pisan rahe wah gok. sematra saja ibu sing medaya kapen parilaksana ni dewa. Aeng duar kau saja ni dewa kapen nak lingsir. Nem sedang dewa donyen. Kaden guru rupakan ni dewa ni. Sangkala keleh ni dewa buka jani uliannya. Dong wanen saja ni dewa. Iyan mo ni bagus goban ni dewa ni. Kewala parilaksana ni dewa ni bikin singa. Sing madaya saja buka penraga ni dewa ni. Iyan mo ni sayang ibu ni kapen dewa di jane tuno. Di jane tuno. Ratu sampunang sapunika Brahmantian ko dewa perintah. Sampunang riyen nungwakang ido anak ayun ko dewa nyedang ido irake. Sangat sajan paman mabelo. Basta kala memabukti. Titiang lungsur galah lengangan ko dewa riyen titiang manda nyukat taton ido irake riyen. Jadi aslon puniki senjata ido medaging rak. Durung maka janten rak ido irake. Durung puniki senjata san nyedang ido irake. Titiang nyukat ido irake. Ya Bu, bicang nyukat. Keres iari yang saja ya patuh di anen iaji marot saja ya di laksana. Pangdak ya. Apa nih yo? Sampun Sebuah sukat. pedas ban paman. Sing peleh buen peninggalan paman nih. Ku mati senjata ne puniki sane angin ini. Lomeng rauheng Dan dalam. kemana antuk yang menawi itu tapi nenten sane nyedang dirake. Baik, padewa makin mapi kayun. Nawagang matur sisut ratu agung pengalih beli. Rita pengan makin ten sida titiang matur. Riantukan sampun wenten bukti puniki pusakan titiang medaging rang. Sapun api penantuk titiang membeno. Yen titiang dan wenten melaksana kati sapunika. Sing ada dewa melaksana bukok itu. Basta kalau mabukti bukti ne subado. Ne jani dewa jak mabalik sing aku. Pemakas ning bagus deh dewa. Mapan ibu suba mo seserah kapen raga ni dewa ni. Gumi ne i dewa ne ngisiang na jani. Sara ledang kaya ni dewa. Kengken ang dewa dan dewa ni lautang. Ibu lakar kepuri. Bagus goban. Kalau bikas idone cara buron. Reramo kematian. Beli lengah kene sing banding matian reramo. Di zaman nyen ngonen. I paman Agong, i paman Warda. Cudak kene na. Beli sangat ratu. Pang macihno pang depannya kan pelih yang beli. Ia memaleng pes asuku, memaleng pes ayuta hukum. Ada lantasan panak raja, pejabat, sing kudiang. Jani pemerataan cutat kini. Paman, paman pinaka saksi. Pada pantai geram kejang. Iya di jani kesolong. Roras tiban. Dia pang menggedili kumine dini. Mau selong ya. Ratu, mangdo titiang boleh ngayah kan kangkat titiang ini. Itu yali. Nageh, jae. Dipuri sing kuangkai. Paman Agong. Paman ngiring. Jang di tengah alas. Dua ras tiban, sesuban ras tiban, maro dari metulak ben kepudi. Ini sesidang-sidang antuk titiang. Jalan itu. Mami kang lukre matur siset beli. Sampunang beli ngeruntuh macana kati sampunika. Yen ning beli suecer sikian titiang. Pine becek pada mang titiang. Tuaning titiang angen rek rapen titiang beli. Beli menyamo ya idewa. Ian beli ngematiang idewa sing cara buron. Cara idewa ngematiang yaji. Beli sing trimo. Kengkian i penawa. I malu roras tiban dia lase. Kedo idewanya. Jalan. Inge, aku ngepuan. Giring nih. Aman, buri.
Cara kepuakan bungut si mau betul. Waku, sapunapi antuk titiak. Prama belo ring cokori dewa kadi mangken. Nyekalo bukti ne wenten ring cokori dewa. Kewanten ampur ya. Titiang rumah sat prabot wagong ngatur ngayah kadi mangkin ring Joko Dewo jagi nyelong angan Joko Dewo inggih ampur yang titiak wagong managung Sing sanang paman lakar matur buku gitu. Mapane cilek gelah nadan gelah udiang men lacuran gelah menumati tung supo pusakan gelah apa gelah sirup Yen sapu sira mau malih. Supo sing kekenapan gelah sedikit kagak duwene wenten anak memaling tung udah wawu cukup ada wong bawas sapu sira durat nakone ini yang bawasan Gusti punika nendang sanang banget maling Dan keni antuk titiang nyen Gusti orang titiang mau maling. Men saja dijannya Gusti salah tampi lantas. Punting saja Gusti nyen Jak mekajang tujuh cina kenyir wakil tua kencai kengken kena cai deh Dan Riki Siro menaniang titiang. Paman Agung ya mapan aduk pemutus pos pelin gelah keselong ke tengahan alas dan iring berjalan gelah ini dulu Kadija ya bone. Jo mau jalan. Joh menjalan kengken kena cine karuan bener menjalan sing joh ada yang menjalan di tempat cari caine Wenten apa paling mau jalan di tempat lari di tempat wenten. jeng peragat mempete cai ini ban pitungan jani yen bener ngenehang sasunan caine kasaten rasa lumayung pemargine ngatur ngayah ngalih iye apa Si mau balik. hah Oh jano di silang jano paman. Moselong roras tiban yadi kalase paman ngiring sing dadi mulih ronden roras tiban. Yani subuh dialat esir. Hasan wagung ngaliye. Dut Gusti kocap ngiring. nah masa nyen bener bakal menjalan ngatur ngayah nu ngade cai bakal dadwo Nah Gusti mau mucuk niki ngiring. Kek apa seng Bajak aja nengeng ketu ge. jeng peragat mempete cai Sir, ya, bedo. Doliu benang raos, ye ngali ye iringan kodan ini. udah Si didian mo. Ani jang anu sir ibu de kengkene sangkalo rantas nyaman kini pedidian seng bakat takonan cenyen Yen sengkalo ipun ten teko kan tiang ngedot yen teko benyang si seng sengkalo sing kadua tiang ngiring Gusti dini. ada lu bener barang-barang menjalan di budek kengkene bang tepuk nyamone Nah. Nah. kan apa kasaki sing gitu Birang Gusti tiang sakisi. dong apa kasaki sing tadi Birang Gusti tiang sakisi. ceng Bos yang dingah udah matakon. padah ketagihan membentur kita cinene sampunang pisan cokode wong lingin atur parakan duwe wantah gegaduhin pun jelema nyam dua gong Nah, sing sandang tuh lakar beli barang pemekas lan orang perjalanan ambilang antos sang yang apa ya? inggih durus dua gong neng matene kau geng Uli pisang berwakil pemerintah bang tepuk dia berjalan ke jani
Areh cai rumah sat wake pinake penyantol bangsi demisi kengken asan sesuatu wake. Nah, jani muda patut cai bakal berangkat wake bangke nasi demisi. Hah, sendiri wake nyatwa. Macan tiga warak keluar. Ni ada kadang jaga mah ya bukan kono kota. Apa? Asa punafi kawentenane keni anduk Cokor Dewa ngelingan. Ije gelahne sir. Ring telenging wano ring tepining ngaping. Yen ten geles di tiang rao tangkel ring Cokor Dewa meh-meh sampun luluk keduka tegeneban ini bening jurang. Apa ini bendong? Tadi mare kelang gresep. Ada wicara dipuri sangkan ini aku. Ken kerana gitu. Pantes piye ngoreng kali iya. Tung disubanin untuk pemargin gelah. Uli dohri ya nempongin gelah. Kok gepok? Sing sida gelah pramobelo. Aduh ne aget. No ada suecan itu sangyang pramokawi. No suecan kan gelah. Sing gitu gelah mati sama. Iring itu kerana genak sama sayo Bagong. Mumpung sampun asapuniki. Iring titiang Cokor Dewa murang-murang lampah kiri-kiri tangawan. Lan neangon guru. Lan benom melajah di tengah alas. Wala gelah inget tekeraben gelah. Sampunang ini kepunika pikayuna. Sampun becek linggih ide ari ring puri mangkin sat-sat Cokor Dewa mayasa pagehang yasa duwene dumadak tasak sueco itu yang pramu iring mati alun Ya saja kita pun sing ngelah ketangguhan. Lan durang perjalanan. Tamangan buka janji bibi. Konden kadirasa mungkin kelaman ngaturang ayah ring linggih hidi beli. Subelantas kelah manguhin wicara buka janji bibi. Ratu Agung istri. Sampun anggos banget palunguh Cokor Dewa pacangdung kita Ratu Agung. Wilah-wilahan ring sejeroning atnyana. Menawi tepuniki sampun sancita karman palunguh Cokor Dewa Ratu Agung.
Ne sangat tangon gelangsak di sejeroning kayu. Ijenengane ada di sejeroning garban kelah pipi. Medalan tas jeneng wekasan. Di jaman rasa kelah ajen jeneng pipi. Ratu Dwagung istri. Dados medaging yupi sekali wacanan palwuh Cokor Dewa punika Ratu Dwagung. Sakewanten ritepangan mangkin sapunapi menantuk di tiang pacang mumpung atur ing palwuh Cokor Dewa Ratu Dwagung. Beli cuma nawangi Dewa sedih. Ina sing sedih. Dewa marah dan merapi. Beli yang merlekat menyambung aja ben Dewa jani coba ke tengah alas kudiang beli. Yang sing beli melaksana gitu sing sangat teratu adane. Pangenakan panjak beli bisa mimpin panjak. Jani sedana beli pleng nah. Beli aku. Ada pong mibar nenten wenten mana di tiang pacang nyungkan nangan blende. Kewanten beli aku. Mangda beli pawikan ala reng kewenten nanti tiang kadi mangkin. Wenten manik di sejeroning garban di tiang. Nika tengah wenang sedatang sok gumanti mana di tiang beli aku. Napi puaran di tiang nalari poni seneng sane kadot di tiang. Dewa coba beling. Lar, ya. Ipaklah beling. Kengkene lar. Becik tinggal nambah wonten. Mangkin ten kayun bunga Cokor Dewa tuh. Punapi. Ratu beli aku. Ini mangkin sapunapi menantuk di tiang madu. Sejawaning di tiang nyuk serang sikian rengangan beli aku. Di tiang kuman dipacang nyukan rengangan beli. Tajo kangen beli Dewa beling. Yen lekat pianak Dewa sing ngaji. Jikudo nyen panak Dewa pandai Dewa upot. Beli. Kunika kuman disane banget nangen di tiang mana. Mongkek tuh cemburu nak kayak. Adi kemo lakona sakwa. Bang lagi. Sing kangen kene Dwagung istri. Kangen ya. Beli nak kangen kini Dewa. Dari Dewa Sumedang saya. Dewa beling jani sumasat beling lah. Ben pedan lekat putra ni Dewa beli ke ngakuin ngangon putra di. Tapi kayo nanti Duh, Cokor bisik, Dewa. duh. Beli kalau ngakuin ngangon putra. Sapunapi niko di tiang kan kemana? Untuk di tiang bawa sepuniko. Dinarang senasen. Makin rindu. Mang detani wang gumantian dokit yang nampenin wucanan biring sekian titil. Inde yang kegalangan beli mau wacana dia. Kene jaban. Rapi ni Dewa meselong rorastiban. Ben sia bulan lekat lang nak cerik beli panggu haji. Jani kene nak ban mudiang sangat yang santo. Dewa jani newek dipuri beli se Dewa sirap cepok, se mbok Dewa cepok. Kengkenin gitu. Mengklur dah. Jauh. Bunga Cokor Dewa pisan. Tapi bunga Cokor pisan. Yen Si mau keke pisan. Kue kan kan naik domane. Asal dini ngoyong mesti manduman. Tulen urusane. Matur Ratu Dwagung yen sapunika ya wacanane dari rako. Sedereng beli mau wacana sani wau sampun kayonen beli rien beli aku. sebuah kayun beli sang ratu. Pangda kanti panjang asengsara lekat sing lapiana kengkian ben beli. Kedo desana ratunya. Yen yang parine kan suwecan bireng sikian di tiang pacang angkanen pianak di tiang pina keputeran beli. Gumanti sungsung suwun di tiang pisan beli. Kiwanten wacanan bene sani wau nanti nenten sidantuk di tiang nampenin beli. Dadi namat sani Dewa. Yen pianak jani beling kerik sing bang vitamin seseng luwung
beli mang vitamin. Engke lar. Cek tuh. Cocok lar. Nih. Cocok. Cocok tuh. Yen tawen-tawen dua cowok di dia ngamang vitamin dong. Ye. Vitamin sedang nengelo nih. Pancuh hitungane dolar kelawan Gustine biak. Wau dit yang medaken sapunika ring linge brine sampunang banget beli bangga ring angan bene biak. Wau dit yang pacang nyerahang pianak dit yang bangga kayen beli ring sikian dit ya beli. Nentan pisan beli medoe pengerasan aki dik ring sikian dit yang. Yen dia meniki sakit mana dit yang makan duit sakaring somah dit yang nilar puri. Sapuniki suecan bene mai paring sikian dit yang biak. Oh, bau munyi nanti bau munyi. Woi, bau munyi. Engke berjarani. Makin istri lawang rawas sama lu gitu tuh. Dia gablak dengan keputusan makin dulu pun api. Keputusan. Ini kayun pengocok dewa. Layu. Layu betul. Kene dina. Da diliros. I dewonya apa sing? Yen sing i dewo mengingsir di purimi. Beli ne kuasa. Beli sang ratu ngisi gumi di tambangan jani. Beli. Napi malih wentan runtuh ucanan bene sapunika ring sikian dit yang. Ya dia tuh masih dit yang mati. Napi malih wentan manik di sejeron garban dit yang. Tan suka dit yang pacan nyangkut nang ngene biak. Yen iya tulungin aja me. Ya kampunang kayun. I mongke jakor cengkutina. Ampun ngenyang na nyam-nyaman. Ampunan kayun. Lar. Jual mongke. Ye. Juang. Ah, Ayun bang. nyen ceman. Yudana. Jual. Boba. Apen banget yang sengnya. Sengnya. Angon cang gedong masuk ngajak anak celeng gitu. Sengnya pacaran Aduh. Nyai do apa sing? Lan kepuri. Nenten biak. Lan kolam. Nenten. Oh, bibi. Ah, beli. Mangkin dia biak. Ampunan. Ayo. Beli. Sampunang beli uang penampian dia ngatur di tiang sani wau biak. Kiwantan pinunas di tiang ring linge brine sani mangkin. Ician dien di tiang galah hawung ini mangkin pacang mepina beli. I dewo pina. Ini. Penyang semang di tiang pacang matur ring linge brine. Saja nge. Kuman dipatut pisan. Bani gondong. Dorosang melingih rien ring puri. Nah, ben mani ale beli nah di taman nah. Ini. Sampunang lali diagung penyang semang. Bar. Ya. Baik kepuri. Ayo. Agung. Dodados lungo cokor dewa matur sapunika. Benyang semeng. Dan kemana untuk ditiang? Nak lungo cokor dewa kayun niki, kayun. Bibi. Da bibi salah tampi ka pening lah bibi. Lah ngejani barang-barang mepi. Adi jaga dewa. Tunggu diang dewa nangis. Ada apa nade? Menawi dereng pawikan moreng kewentenane deui beli. Rakan moke mah. Raben moke. Kenten raben moke adi. Udingang matur tunggu cokor dewa. Ki wonten pinunas di tiang sampunan magung iwang penampian ring atur di tiang. Suecane deui beli ring sikian di tiang nenten presida gumantiantuk di tiang pacang nunas. Lales kayu ini dibeli pacang angin di tiang rapi mong. Rak jakti. Sik luwih cokor dewa kecap pisan. Sik ida yari pisan kenten ida wau ngocana. Hah? Engken tuh kaget. Hah? Nah, engken tuh. Menawa aja matur. Itu apisan. Hah? Truk. Ida. Naik. Nih, bos sangkaleng cai gurone ha. Bang bangko ten. Dolar sih. Di sana dalam ring ngomong istri. Kengken pelajaran gelahe tekenen cai. Nah, iku ampun. Melangi ring gua gong cini. Aninge lah penyakit kambuhan. Sing dadi noleh anak le jegek. Asal boleh poke nak jegek gadang baton matane. Nah, niku yen kenten adosan, kenten.
pengbangkau nih asal Kordewo tan sarang cekonyang ketuangan ake Ya makanya nggak lumbehan ake lu. Nggih. Ampunan genten Bagong. Saya dari apa sih? Oh, dijang keto. Coba pikir ku dijang bener. Bangkau nih tuh. Lu mau pura-pura patuh. Ratu Bagong mangken kan pelungo cokor dewa nama pikayun sapun api antuk. Jengah, gelah jengah. Jengah ini patuh jengah mesti. Kamu jangan sih jengah. Bareng-bareng. Wah, jangan sini bareng-bareng jengah. Sampun api antuk dit yang mangkin mo aku. Doaning dit yang mesangkiring lingai dibeli wantawangi pisan. Sampun api mo agung indah yang icenen dit yang pemargi. Idewa mesangke awai. Nah, nih jadi mau apa tak kontak ini dewa ale mau kesujatian kayu nih dewa nih. Nggih. Yang cuma dewa mesangke kengken. Idewa kar ngireng, kar memadu aja mak. Mo agung tuh udah dadas burung rawa cana sampun kering sekian dit yang. Ada pong mimbar nenten wenten mana dit yang pacam lagi sampun ampun kencan sapun api mangkin kayune nak. Yen kene mare ya dewa kinucap istri luwe. Mulai saja gitu hati. Apa bu ini dewa risedak mabak? Desannya nih dewa ngelak kayun dua para. Biar gelah budo bisa ngasih nuturin terus. Nggih. Artinya di budo kan nak benar saja nonton nanti kan. Ngalih budo pengkok kini sing maan saja. Dia nak publikasi yang budo gelah. Don kadang gigis-gigis don. Nah. Ada jet gelah kenang ci. Ajen budo dah dia dok. Nah nih jani kene adi. Yen mau supenawang kegaduhan Raben moke. Yen super Raben moke kadong dot sing tadi tamakan arus man. Ulian kengken je. Iya. Jalan buka, jalan belakang, oke. Kanan kiri oke. Nih jani mbak ngoreni deh. Ini sampun api. Pangseng yang misi buka turi dewane mesangke awai nganan saja nih dewale. Nih jani mbak ngoren gitu masih mongke. Ini sampun api. Cutak di nane jani. Ruk, sing ada nyenduk. Ya. Ada mata-mata ya kan? Don. Waspadaan Ruk. Nggih. Mati lari dewa ulipuri. Ini mangkin dit yang pacang. Nikahin ke kecil kar ngungsi nak kentanang. Ya sang pesan bobotan nih dewane. Kaje kangin lakon. Dek kaje kau. Yan kaje kau presiden dewa ben joko. Kaje kangin lakon. Nah, kentan ampuna ngajak kau Kang. Kaje kangin. Kaje kangin udah dos yang ngajak kau Kang Joko ke kadi ubung kentan. Yang ngajak kanginang batu bulannya alem lah kentan. Kemudian kamu promisi. Benar yang kamu ngajak kau Kang lek-lek awak nawang bareng-bareng bunga. Tanang ngeleden kamu gitu. Ratu mak. Mas Riaga langgu manti mana dit yang dimangkin. Yang ngasapun di keledangan pisan. Raina ni mangkin dit yang pacang lungsur mepamit bagu. Mangertan wentana unying. Ngiring-ngiring gelesin sakewale. Sekone ni dewa memarga. Ada pejalan Raben mau buka keto. Ampurayang adi. Nah adi. Mbak sen presiden bakal mekel ini dewa apa-apa. Sakewale bakal raos bakal bekelang mbak dewa. Melang bobotannya yasang tuh anaknya cerik adi. Sampun mau tamu kayun. Ledangang mau. Iya kentan sampun. Becik-becik Kang ngeram anu nyanan ngeram pemargi. Mangdo becik mangdo selamat. Ados pemargin cokor dewo. Beli bro. Kalian yang beli. Nah melang abu iban alona. Melang bobotannya adi. Alon-alon adi. Yang cepok ke Raben gelang kuat nyak kecak nas. Kuat nyok matiang nes nih. Pemati Raben gelanyang dia ngan rabi. Iya. Wah, cek itu kan nenek. Aja cija. Mung ngale rabi ke kita penganganmu. Itu anak nu tak sangat kan. Tapi tak kena go banci sing memenuhi syarat kekene cara tain sampi hujanan kok gini. Apa gitu kan bertopeng, nak pedangnya topengin kan yang penting kan banyaknya gotong royong. Siap. Wih, wah. Gelah jengah nenek. Di anak iseng-isengan lah kan. Ke bos tepuk gelah Raben gelah pang tawang rasanya nah. Untung ada nak loh mau tamu yang saja nak loh tergoda kan kekayaan Raben gelah. Nah jangan yang memadu baca kantong Raben gelah. Maklum wanita berjiwa lemah kalau dipaksa oleh anu natu jangan anu natune nak tukang mitrain tuh. Bajang-bajangnya molas ngelabelengan sing ada ngakuin. Ya? Nya melengen. Ya kadang sedang wantu. Nah macam-macam tuh remeh Raben gelah. Sudah jadi kepuri. Aleh
Rapi gelang, iring gelang. Sila disaksi nah. Kijang saksi. Beri. Nggih. Tumen depokin cangnya nih adan cine. Adan cange dakonang ci. Ah. Iwayan topok sopnes ganyel men. Nye. Wayan topok sopnes ganyel men. Utuh adan cine. Oh, Bener cang tuni depokin cang Mang Manus di kelabai bung cang Manus. adi bung. Cai liwat itu di kelabai. Cang orang situ. Jadi cang emang adan ci. Nyen. Sud madani wayan topo yang kekini potongane cintami adan cine cocok. Nyen. Cintami. Apa madan gitu? Cicing kintamani. Wah. Tadi cicing kita mani orang cicang. Nasi nyak gemerong. Potongan bungutnya nyak topok apu depoke nama aci jak kames cing ama. Oh. Len bungut jange lanyeng mumukan lah bin bedik. Nah, cai bisa nya cacang. Oh. Yang toleh kopan sini. Kengkeng kuban cange. Nyak jenang cine caro dangap-dangap. Oh jenang cange caro dangap-dangap. Yang dewek cine caro apa? Iya, yang cak. Oleh kuli gobok. Oh li gobo. Caro kedes titiran. Hah? Caro kedes titiran. Dong aduk kedes titiran kopane kekene. Bagus caro cang titirannya. Ulung to. Titirannya mentek dipuri. Oh ya dipuri mubuh. Oh, sing jadi mubuh dipuri menepang dipuri. Cuma yang kedes titirannya yang dipuri apa? Rajone ngubuhin cang. Oh apa mamane? Weh, maman cange godam mas roh ping 11. Godam mas roping sholat. Au. Yang gitu sih tepung mama ci. Sing pengalus pesutain titirane. Oh gitu. Rita kalau maju titirane nih, Oh. metumpuk-tumpuk tain titirane. Oto yang metumpuk dan ditirane apa Raden? Promosine ken rajone tain titirane. Oh. Madan Sri tumpuk. Oh, papan metumpuk-tumpuk. Oh, Pak, yang ditirane ngama godam mas roping sholat man munyene kengken. munyen titirane. Oh. Wih, titirane munyen engkok 11. Wih, engkok sholat. Oh, Mang kengken tau. kuar ketek engkok ngangkok. Hah? Kuar ketek engkok ngangkok. Duh titiran kok 11. Oh. Yen ciaduh. Yang cang cara apa? Yen ali ancang dikedes. Oh. Dulio cara kedes puh. Oh, cang kades bu. Awak cine bunter. Maman cine rado. Apa maman cang? Tain sumati. Selo berak. Medam cine bek. Ijo pula cang. Di bon-bone ci medam. Nyak sase jani hujan-hujan. Kelep cedar sekek. Oh, gitu jelek kedes bu. Oh, sangkal adong orang ajom-ajom puh sangkur ipun ijo ado puh luung nyak mekebar diameter per keteplak. Lencah. Oh, yang kebar cini len. Wih, tidur cang nambung. Tuh melah titirane. Oh, Oh, puke jelek sang. jelek pesan. Sang metakon ken cai. Apa dakonang ci? Oh, yang cai nak suge ngubuk maman cine godam meseroping solas. Hah? Yang nak lacur lantas ngubuk dewek cine. Iken. Meliang maman kedes sing ngidang. Oh. Ulian kedes bung nake payu nyakan. Oi, Ni ulian kedes Sri tumpuk ini mekado cang sing lakapo tungkul meliang maman godam gedeg tas basang nake ngelah banti kau ken anaknya ning ngubuk ci dong bo nak lacur manti kang dewek cine. mati ditiran kok 11. Mati. Ditiran kok 11 mantegang jelema lacur. Mekengkenang mamane godam mesruping solas.
Itu jelek nih. Lek-lek kok kene ngelang sing ngidang payuan ci bliang mamam. Tawang ci kemelan puhe. Apa melah puhe? Masyarakatnya jani mekejang peternak puh. Cang membantu di bidang kesehatan, di bidang vitamin cang. Adik itu? Taluh cangnya madep kamu main. Papa beli ini telur puh. Taen ada pak niki tumas niki taluh titirang. Taen ada ci madep taluh cine. Doang. Saya gobo kini doang masih. Iya pak, pikirannya keto-keto di luar kepala lah bagi cang. Ayo dong. Sake walau cang ide kenci awak menyamo caling cacat ke kini sing mangko yanci jani miyaga ngajak cang menyamo kini mekado pisagone bani apa awinan kita pengajak nyamano miyaga yang tuh takutin Adik itu? jani sih agat cine ngajak cang Suka nuduk pianak ini. ane madan inuri duak megening Nih bu. Ci aja cambuk makidah ngalegai. kuliane panake mengendang makin kina sake walu cang metakon kenci Engken. pangsing bener panake den ngangku kang ale gawe kemu main ngamen Ngamen megending. yan cinawang urut megending nih Bacang main musik biso yang megending nih cang sing biso. main musik yan musik cine engken Ini musik lagu pop nih nah. nah kena aja penone cinta mini nih megending Cinta mi orang ci. Cinta mi itu nak atma negara jegek di Jawa. yang di jauh orang cabai yang di Bali di cicing hitam mani coba musik cine malu Musik. coba Lagu rock blues jazz nah. dan kendo rock blues jazz itu Artinya lagu rock ini blues keles gitu. oh adik kelesa Men rock blues angon sing mokan. cuak cu Oh, kayak tuh musik nih. musik Tatateteng, tiot. bagus jani gendingnya sing tawang cu Apa gendengnya? jani cangkar megending Apa? Nah, gendeng apa aja maki nih? petau kan ngenak hang ingin ku teriak Ngelek-lek si ajak megendeng pulas. Yen megendeng malu, yen pulas yen sun megendengnya pulas. bas liwat bas tinggian nyemak nada nih tuh Oh gitu. samra kunang-kunang Ada nang solas samrag. Nah jemun. ingin ku teriak Maling. apa hilang Hilang perawanku, hilang permataku. ijo malingnya Jauh sudah, jauhnya sampai di mana di Selat Malaka, di ujung Sumatera. malingnya cowok apa cewek Cewek matre. cewek mati Bet awang sih. cewek mati malingnya malingnya cewek cowok apa cewek mati Adane awang sih. ngenadan nih Maria manis, lai anak penjual soto. Pedagang kaki lima lewat di depan rumahku. Oh. Oke, sengal sih. oh nuci magendeng nih Tawang sih nomor teleponnya. aku do nomor telepon nih 008. yes cita tuh jani dukul kene pang jani cagar bo dewek Bani, sini Bani ngajak panake milu ngamen lan kau kin nori lan Lan. Nuri Nuri, sini dong
dong. Nggak mau. Ada apa ya? Aduh. Kalau sing tawa ngomong Bali, Bidan duduk di Banyuwangi, duduk. ugas ada gelombang. Tsunami ini tuh. Jadi gini, ya namanya jaga panake. Yang dimuane nyak nyuangcang lah. Dimuane nyak careci, yang dipaes nih. Nyak careci. Egen. Pecah pinggir. Pecah pinggir, Cang, pecah pinggir. Yang Cang pecah pinggir, Ci pecah 1000. Nori, Ya, sudah makan ya? masih kenyang. Hah? Sudah makan? Kenyang. Belum makan kok kenyang. Kenyang kan? Kenyang Bali apa kenyang Jawa? Ya, kenyang. Kalau kenyang, Kenyang. oh kenyang. Kenyang. Wanah namanya. Warna. Kalau kenyang Bali lain, larinya kenceng. Kalau kenyang Jawa perutnya kenyang. Berbeda dong. Kalau kenyang Bali, Begitulah. Yen kenyang Bali anyang-anyangan. Ya. Kalau kenyang Bali, Nuri perlu anyong-anyongan itu. Aduh, dejecak. Duh, umpaman nih. Egen. Yang sing panak penduduk, bisanya kebeli kesan. Kemudian jelesan bikasin jele gobo jele anci. Biar umpaman nih. Cek ada bakal. Kage beli kesan Ci. Nori, ya. apa ya nih tuh? Hah? Ya. Egen. Nori, Jani duduk bapo agon panak begitu. Saya nenek sing nawang ngomong Senesia lah gitu. Saya bisa senes ya. Indonesia. Hah? Nah, aman komisi sia dan sidori kangwang nak ngelar ramo sing tamat SD. SD nungka. Awena nungka SD-ne sih pun lane SD-ne sangkala nungka. Terbakar lah. Nuri, kamu pengolah tunangan Nuri. Sudahlah. Jangan. Bapak ini bisa marah ini kalau kamu sudah punya pacar. Kalau cari pacar jangan cari yang jenis cara babon ini. Mencari yang bagaimana? Cari yang gobonya sedang-sedang mesai bapu perak lah gitu. Sedang genggen Ci tau. Sedang genggen Ci. Sedang panusin banyar lah. Sedang panusin banyar. Nori, karena bapak berdua ini makan juga karena Nori apa ngemangnya? Ngide. Oh, bapak dengan ini makanya ngide lah dengan kamu. Minta. Oh ya minta lah. Minta. Benar-benar Koreca. Otak sih umpane otak. Kalau begitu Nori kan bisa menyanyi, Ya. menyanyi. uning lah menyanyi gitu lah. Ya, Apa itu, Ning? tawang lah, tawang. Tawang tahu. Nyaman tempe ini tahu kan. Nih udah mau panak omak nih sangat sing bener kangen kau. Omaknya kadang gitu. Bahasa Bali sing bisa bahasa Indonesia. Iraku sing bisa bahasa Indonesia, bahasa Bali gen. Tawang campur aduk mah. Urap-urapan kan lo. Mau juga lungkung seromotan. Ayo. Coba gitu kan. Di bulan sipah nih. Bulon sipah urusannya. Jadi sing keginane dewek. Nah, Jani, mumpung kita hidup kita dengan jerih payah mengamen karena pesanan banyak minta lagu, terutama lagu pohnya itu. Lagu pop. Oh, popnya. Kalau salah orang tua jangan dong didengkikin itu. Udah itu lagu dangdutnya. Lagu dangdut. Nah, itu yang ngetren sekarang, Hah? Pak. Lagu dangdut Tidak kemerten itu. Ngetren. ngetren awang
sing ngedren. Apa tuh? Jempol. Oh ya, yang jempolan. Lagu Balinya lah. Oh iya. Tuh inget ya itu. Aduh. Lagu Bali. Demi situ ingetang ya. Dewa panake ngerti nih. Sangkalo kan mau memunyi cang. Tidur kedek bedene kecrit-kecrit ngono. Terus Julia nanya-nanya. Gendeng Bali ya, gendeng Bali. Gendeng. Lagu pop Bali. Bapu ngoyong di Bali melestarikan budaya Bali. Bali. Tiapin bapu nuduk nyai uli Banyuwangi sih itu. Artinya milu lah dini nak ngamai dini barang jak bapu gitu. Tapi Hah? Papi. Oh. tapi Oh, Napi. aduh kok budak sekali Bapak ini loh. Bapu sing budak nih. Saya Bongol. bongol. Bongolnya ulian curak itulah. Ya sekarang nyanyinya Tapi apa? begini, Ya, sekarang ini Ya. Nuri bisa semua lagu. semua bisa. Dari Sabang sampai Merauke. Lagu sing misi kedo. Lagu pop, lagu dangdut gitu. Sekarang Iya. lagu apa yang kan mau dicoba? Itulah. Yang lagi ngetren sekarang ya Pak ya. Ya, Lagu dangdut. lagu Oh, dangdut. Iya, Ya. soalnya Bapak berdua bisa goyang. Bisa goyang. Iya, Goyangnya goyang setengah goyang ya? iya Ya. diputer-puter. Diputar-putar. Iya coba aku Putar. putar. Putar maju apa putar gitu? Putar melincer. Putar melincer. Weh, nya cara ciceng dampling motor sih. Kok pinggulnya digoyang itulah. Iya, coba. Sing gitu. Iya enak nih. Ayo, yuk. Berarti ini Nuri harus coba dulu dong. coba Kita dulu. latihan satu Coba lagu dulu. Satu lagu dulu. Iya. Nanti karena pesanannya banyak, lagu mana yang Akan dibungkus gitu. Sing pesanan lagu bungkus nih. Yang dibungkus nasi. Oh, nasi. Oh. ya lagu apa yang disenangi sama orang yang alim itulah. Yang cari. Oh, yang cari. Bu pelik tuh. Patik kan. Nah, lagu dangdut, lagu dangdut. Yuk. Tak tetak kedang nuk. Yuk, coba dulu. Tes. Apanya dikedeng? Tadi kan kenyang, sekarang kedang nuk gitu. Aduh. Berarti Nuri harus coba satu Iya. ya, biar kita Satu lagu dulu Nori. Satu lagu. Ya. sebentar. Nah, yang ngalin kuak-kuak. Nah, nyemak celemik tuh bang biasa lah. Aja cing. Kerangan manggending lagu aji pong-pongan tuh. Tuh nak nen magisi. Ane lah semprong tuh. Apa tuh? Celemik. Sing Joko Jong es. Nah. Ayo, yuk.